Welcome to African Sermon Central. You still with Siyabonga Masango and sinenhlanhla sisegosheni lonyaka enhlangano 2025. Celeni kwami ngimene ngosatana. Ngibona i-card libhalwe coordinator. Siyabamukela make African Sermon Central unjani? Ngiyaphila Ntotsana unjani wena baba? Ngiyaphila make mina ngwakaMasango sibonga sami engikhulele khona la enhlangano ngingumuntu lomusha lo mthanza kaJesu ngikhonda eNdubazi Church of the Nazarene. Siyabonga kakhulu mina ngingimake Nombulelo Dludlu ngisuka eOthandweni Free Evangelical Assemblies under FEA Bethany Mission. Sengingicoordinator ke national coordinator. Icobole ngaka ngiyokhuluma nabantu labatha. Amake kude lokunenge Nkosi yami sifuna kwathi ukuthi what was the drive behind Gosheni? Yini iGosheni and size sifika njani ekubeni nemhlangano nembuthano lomkhulu kangaka? Siyabonga Ntotsana, iGosheni kuba dinkonzo dabomake lesibanato njalo ngeminyaka lesetishintshile ke beticalwe ngilo libandla le-Free Evangelical Assemblies but ngekuhamba kwesikhathi setigcine international lana nje sinebamvu labangabuya kulamanye amahlelo labangasiko base Free Evangelical Assemblies sinalabanye labaqhamuka ngisho nase South Africa. Lamuhla ke kakhulu lonyaka besinesicubulo lesithi we are molding a resilient woman with godly character. We are molding a resilient woman with godly character. Kumoldisha make I understand kuyafana nekubomba something. So when make what would you be your personal kubufakazi bakho nje ekhambeni kwakho naNkulunkulu ekhambeni kwakho nebazalwane osasebenza nabo nilungisa tenkonzo taseGosheni? Siyabonga baba, liqiniso lithi isikhathi lesinengi kunesisho bamvula basha abangangani abasebenzisako bathi kuyagowisho. Siphila ekhathini tekugcina lethi so challenging. Bomake bayagula bayagulelwa. Bomake bayahlahlwa they are being deserted. Kunyuka bo divorce nako konke sihlushwe bantwana bangene kuma drugs. So uyabona lokho ukuthi sibone kukahle ukuthi ababuye bomake bakhiwe atshelwe lo mfati ukuthi noma ngabe you are going through this you still have to maintain kuba ngumfana waNkulunkulu, do maintain kuba nalama godly characteristics. Make ngibe nenhlanhla nami ngathamela nje tinkhulumo lebetikhona lana kuthiwa make noma ngabe kuyashisa uyabeketela. What would be your advice kukhuthata nje make lohleti ekhaya wangeti kutothamela tinkonzo taseGosheni this year? Singaqale simncestele lohlaliswe sizathu lesikhulu Ntotsana. Kepha ke lohlali nje ngokuthi uva ngazuthi kulala maybe emathendeni ku camper and so on. Ngingasho ukuthi lo mvulo utibulala yena because wonke make lotosuka la angeke asafanana ngalendlela afike angiyonge emsombuluko. So make bengicabanga angathi noma bengicabanga kahle. So basically lana nide eshilo yena nebomake. Kunjalo Ntotsana sithi entsabeni yethu. Enzabeni enge umuntu unakaye enzabeni ujika angasafanani kukhona make wena lode ungiko longathi nje soyajika kenyalo kwese kukushintshile lokho. Kukhona kakhulu baba. Sifunze nje la ukuthi mangabe ohlelwe simo lesibhlungu noma lesilukhuni lese maybe ulahlelwe ngilomthandzako kuba nemanga la vele s10 engcondweni yakho uve ngathi bamvu bayangihleka uve ngazuthi yaqala nje ngamloko kanti that is a lie from the devil. Bese siyafunza ke ukuthi ufuna wathi ukuthi yonke imfundo ohlangana nayo ayiqali ngawo nalabanye bake bendlula kuyo but bancoba ngaNkulunkulu. Yonke info lohlangana nayo ayiqali ngawe nalabanye bake bendlula kuwe but ngaNkulunkulu bancoba. Asikhuthade make Dludlu bese sengiyakudedela eAfrican Sermon Central. Siyabonga mfana wami. Singasho bazalwane ukuthi Jesu angabuye asiqhubekene sibambelelene ekukholweni. Ungavumi kushintshwa simo, ungavumi kushintshwa inhlupheko lekwehlele. Umaintain kuba ngumfana waNkulunkulu. iBhayibheli lithi nasisengala akabonakala lesabangiko but sesibambelele nje lokho ukuthi sesiyabona lokho ukuthi onke emabika yakhomba ukuthi lona lodako uyeda and utamasinyane asibambelelene ekukholweni sitokhona ukuthi sigcine sincobile. Amen. Siyabonga make Dludlu, siyabonga kuba nathi African Sermon Central.